Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje, awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumours akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership, sokubhekela laphana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke ngokusho-ke kwentatheli laphayana-ke uCabrizo wakamkhize-ke uqinisekisa-ke indaba zokuthi i-Orlando Pirates-ke ingase imsayine laphayana-ke umdlali wamaZulu FC oyi-winger laphana-ke uTsepang Moremi, uphinde-ke futhi wabala-ke nomdlali obegijima-ke laphayana-ke kuyona-ke i-Cape Town Spurs e-relegate-iwe kuyona-ke le season-ke esikuyo njengamanje-ke iyakodlala kwi-ABC Motsepe. Kuthiwa-ke laphana-ke uLuke Batman naye-ke ungomunye-ke wabadlali okulindeleke ukuthi-ke i-Orlando Pirates ibasayinise njengoba-ke kuzovulwa-ke iwindi lama-transfers bakuphela-ke yona-ke le season, kusho-ke laphayana-ke intatheli laphana-ke uCabrizo Mkhize-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.